planea visita con el Ipa-Ipa Falls, necesita preparar el litio cuerpo para man-trekking. Más o menos 2 kilometro tu caminar desde el barangay hall. Grande desafio ko namon el paandad na falls por causa malandok el camino y paabahada pa este. Por eso, ta-adverti kami anda bisita na falls si tiempo soles. Sabi ba tu, yalyama sila con este Ipa-Ipa Falls por causa pino el agua takay estaba arriba. Como aquel ipa tadali kita come na puerco? Hindi este duele tu panabiti cuerpo, por eso, libre masahe si banya to aquí. Este, el Ipa-Ipa Falls, lokal na Barangay Kapisan, Ciudad de Zamboanga. Sakal detrás. Anyayahan. Nimel uno lockdown niya. Banyo yali na sudoro. Palayo. Gumalubog man. Pan. Mga viejo. Tansaw kami na, pero okay na. Kay, ano kasi dapat mindsetting niya. Abla to anda to na falls. So, anticipate to kay El Falls. May sa nakanto lang daw kami. No? So, kami na gato. Por eso, tasuda, tabus ka reswelyo, pero okay lang. Exercise. First timer, anda na falls at kinakapisan. Sige lang.